Мен бу 2-нче он хатталтан отон ынак сөйнен жарыкнабын. Ием оттон туяган хатарын дияққаб. Тием Абдочева сүйне 2-нче 2 халактын фермер давда. Бета за техника делах. Онтон булана ол текини итче оңор буда барда кайдак. Так калан калы идемен темен дальше генене. Ахал үлетин салгамын фермер давда. Программаны кеттік. Би булана молодой фермерден гран эте. Кайдак кеттік кыты, кайдак саглабык кыты. Туак калгалар баллар эте. Ол кыттар кыттыгар именно конкурска. Конкурска кыттар битерди. Атын конкурска кыттар битер. На нугулхан ки хабар дебет эте бем финансист тахпен экономист олинти документ түзөр чүйте миха будан. Атака олар ти справка комиссияныгар документ оңораныгар же бизнес планы орутугар онно улханны галханалар эбит. Атак бейолаттан бу бар будын өссө хаңатык битете уладындан көрөк бетеген. Бары бебит семьявны лилижебит. Көмөлө. Оттон уончара ынактагадым. Анта бити доктор бутым. Нетелдер буппут. Антугайдыр биттерен янак боондар билген лилижебит. Сирбит планатоти уонча били ынакка ден расчёттагада. Олим бауынна атынча рендан олрух бітеппет, аны олаты бұл кәрекке ғылларға тек ұран болан қырдығы арқандарда хоғыз. Оны о деген атылыр кейті мәні хоқ болан. Оттур бұтор чәйін қырдығы ақалына бұд. Онны мұнна барамыд арендалан көрі бүд. Атақ бұл жүйе денті бұғып қостырын үрден падешқалылар. Олим бауында хейреген қырдығы арендаладықтарына уже бағам плюс болар. Оны қараланты жонтадыла бұд. Би бу ынактар кытыгар, хылгылар кытыгар, келен кенетер кетер үстатын кайысканы тутукудун сыптоондук буларны кытты. Отон жигенен хагалыр битер тохтен ханапыт. Били ынак итеген онто юталаган ол үккүттен переработкалан бараңын же сибинни денген эби били хебиння уже тахсар була дия баратын. Эниктен токуйдапыт мынага обороттах бети ферма болар гына демит. Курса, кролик, хебиння иднях демит. В будущем қаяқпыт ден тонлық бұланнақпыт. Ти көміріспеттер хүрдіқ тұғалақ дейханығын. Етіне көмілі Ник көмөдө хокпута толу бейти де хотомутун да туга дебет, сүйү де бийлыга дебет булади. Аны те картык, конечно, гархан болар ки биле элбе хабияму өремедак булади. Олеген билин гарахин бир кеке галгалар бар болалар. Булуктак бактыради. Антан бана анткайгын ата астахана хин үрен истахана иши болон херебит. Онна хаме галгада то үппе качта хаме галгадыр хадар. Били үтер качынан ора булак битти. Оны олонун маннык агынарга шөбәтек агынан жабаччы суммага үппин туттарыгым, тахачыта келиягам, ноннугыныгым деген жарашыттан анагай. Онтон бана картык хем безе дешкалан халар енир, онтугата хем бир оксор кеха. Били есыллахына уже будан ырханныгылаган сынытыгар. Онтон булана харазы тутатына хачытаналарга уже более скид калах болар бади. Вот эти госпрограмманын көрүлөр субсидирование боллагади. Отчетуна ден төһө ырханай оңгуллары хайдагы итинне. Отчетуна тон мен тугуту. Арскоккон отчетун үксүн. Тэһэтэрэнэхэн, тэһэтүтэгэн, тэһэрсгодор буккон. Тэхэ отол буккын гасым буккын девкел. Эти маннага местная администрация отчетугутта. Мана усуха специалист бутар отчетугут. О контент кини кирен биле аммага туттурар. Централизованный. Кассыл болары толуп эти программа дегене туга сурога кассылга жылы. Бене 5 жылден. Отчетугут. Бу эхил битёкта. Би сүйөбүтүн кайдакта калардык бутна да болар булади. Билин бие дердер бары сүйөттөн үксүн акасынан эрелер билин жансыра көлүнө итер үксүн сүйөнү. Ол хим бана бары бите Аллахтан таан ахырбыт сок болор бу. Обязательно хим бир кемера тегерер олор ки ол сүйөтүн тутуктак тияныгын бии улахан семьяга, например, мен ол үрелайып менен онтон билин бары онтон ахырбыт булади.